dia TV siko wadiona twagire tataro kubusabusa kandi twena tujya msema sho kono mangu niye ndikuba ninkuretere binte byakare mwende mwayiberwe bo bunyakare ninyo ubunyakare usigireho kandi ogo mishoge kidanka gari kaga katoruwamo esera mkimanyo ni bandi mu comments kweta byaka kwatinga wasako ndora bakare bakabaro n'unga ati nicerekani yo noge mbakare nore batu none bakare okajangu katanchiro mukuru gumunanka umumpundu tukatachaka wano takaje story tukargo mumpundu izo story ni nyinshi ubwo nawe reka twakuro mu kashoza twakure yo WhatsApp phone of savage naza mureba mureba matu haza ni singo by the way so akalaban kaza kwani karaba kwa ni singo kandi ubura umwana na Mr. Life kabaga so turatandikire hare twazakandikira interview iyi Mr. Life yakoze rero kazi kandi eshaheje numuza kusheka kandi muza kushemererwa mwena twabakira kandi mugumize mujye nguhaye tubakureho abantu bagarke batugambe nguhaye then tubakureho then tugendo mumisho naka Mr. Life akora interview fundo ndo tugambire akari president ataka tugambire akari president Life atamati zutwati yagumesereza ntakaho unashiraho interview agitanga akata yise ni nyabaye bataye no we yabira taye yise atandaka interview abuza kibuza tandika buze kibuza kambuze hatshekazi nanka nanye nango mbone kare mbona amizi mingi ninjirata then ajirata atomukaza kayo jirata ndikankusuburije akaja atatshwankazi atikomutyana ndango ajene kamizi mingi atanasa ngokorata atshwankaza zaga kama tati kwa mizi atkonkana bwashwankazi atinyoni ndango amizi mingi wasa kumugoro tuloti ngwene tukashange buso byona inabye abuza shekazi atiwele shekazi bwana mazima tugambere ukachikorota se wakaje karebwa buryo bakabuza yabuza ifogo akozira ikintu cyama life gushobora abantu kongana ngwa kamazi mbagabira senga zingare yasinga mani nakujya ntakantu ajya mushakara kare katugende twashire ne yarakate nanye constant ati de bahenda kunsingo rugeze najya tiwe senga zinanta kuzanire urugeze noteka ko kwese byashoka zitakimanyere naye nakwakidanye natana kasoka cyenda kwetoro tereka just kandi binte ukamubuza wayigarukamo yakaba wambuza wayigarukamo nyunganinga nko kurebe kushakari kubi kompita no gitere nanka no gitere izina gakateko katunezina ibyo nimbikora byo nzureza kudo mwana w'ibintu kari so aba barebite mwe n'abarunji ntubakunda kandi mwongere kwija live we are here for you twenda ganira medakika 22 ninga 3 consecutive then turebe Mulenzi Blaze WhatsApp Mulenzi Blaze we bari kutureba no turebera nkaishi we bari kwija tugambera hari mbuye no konka tugwerirwa kagwe na kamani turuho tonka abantu bakare no tukunda munonge ibintu bye dini bana bahati no beje basiskara mbona hagenzire pasta karagaho agenda babiri barya nanka babiri barya rufu mbona ko babiri barya rufu abantu bagwisa kagwe hati ko babiri barya rufu mbarara nyamitanga pasta yemera bazaho bagamba mbona umuntu bwabire yafa konka bagira ngo tekwa kuri ara rufu hatazaho bazomu kugamba pasta nore na heza abashija bo benda kubyama hamuru hati pasta we nore banabayina habakazambwe bakubaringa kuri umuje bakumuriza bafa hanga kugumye mazama mbwe mazama hanga kukwase naza kujisi zo mushana gwa misho gawe mwene mazama mwene gumana abagumya abakazi nabo bamuhika hiyo mu rubajo hati pasta kahereze wabira ine mu mukazi wabire nayenda nabasa Sharon Saudi Jables aho mu mukazi wabe nayenda hati kaheza kweza je ona yahora bageze bezire ko murashaka mushonze kiraho byakire mbozi hata mugambera bebere agira hata mbone shitoza akora mukazi we temwe n'amazima gawo busasi atumazima ho nashoga umuntu kufa umukoro style wito mazima utubire twine hata utubire twisigire mazima kufa hata bagumaho mbone kaza mugira tumwe kemi tubyabe kumuruzwa
oje ko mukazi ahabira tabira yishaho bwijaho na pasta nahabira yishaho hatkaheza gambiro yo mukazo ndijo ati bitatu ngaho atumuntu naza kurarankaye akajuka bire karakace abantu bona babiri byamembijuyemo hati byabe byo kurara hera muru hati pasta agenda barundo mukeka bagumutera hwaho n'abantu abandi bamwara mu rubashu mbene hagira mukazi nawe mubyama rubashu konkabo masweko reka baze kucicurumi no majangori yo norote ciroto cyanyenyene reka kwizire no manyiza asande abantu umnywano wanje nkamugomba arufu no munywano wawe w'ikirecuma ajya tugendane mbagine motoka yanjye ati ntwara bambe yesi na yitinyanga mutwaro kwa arufu atwongane na twizike koreki ingaruke atwikayo tuzika nangwa tsanga basikiye ngo bazika sayindi bya corona no bimanya ngo ngati baramugambe direct ngo bakoze bazikire twikayo tukeza asanka mwendaho atwikeze tanke gwe kile kinabe narire atanka najya twonka abantu mweka nagireza atubyasiga mbana sanze kwetece bitoke nimbere bahari bise inenza nando cyo kwa cyabura ati itegeza ngo barete mbere kitegeza ngo barete mbere byamuzaba ati kinakoze najyateka asitamezo mu kisibo cyo nakurumwe sitamanzo mu kisibo azenzure gwe ati keza kugwa zibi 12 ati omukaza ajya twonka si atenzura kaya katware mo twachita kwa kabe hari munonga ati ngo ati nsuba ndateka turare tugenda kasese ati kubike cyo mu kintu cyo kubyama bambya ati omukazi ajya tuno mecho rakore mbende umunywano we konkata abasiza bambya mise nabo abatanka kujya kongo nanga no muko witu mwatusereka amase ngo ari muko witu ati nabyamana n'abasiza bakora hagati ati mukubyama n'abasiza bakora hagati arabazu bampo mukazi ati kimbyama no mukazi arabazu ati ntanka kwasa konkana bakazi nabo ati nasonga ekinkora amaswego yawejo ekinkora amaswego no mechi nakoze amaswego azaga abantu ko mukazi yambyama arabazu konkabonire konka maza mugambanya tkonkiyo mukazi ko arebe bwa bicuro ware nakurezi yankumukono otaka natabuka mwachireba ntogumesezo jya ngena gumena ajya ngo ninkemezano nateka unisanka kuzana atiyo kuva nkecuro kimba ndinkaho ebyandi byo kuzo mustana nke yanza kwato mukono ngurenzi bazankangana mukace ngogo musati aza ngumisiriza omukazi nawe baza posing aho naba gumusata ari serious ogwaka no cyakurasuro ndenzi yoguru oyizwa mukazi itaye tubyamere konka mwene byorufu bantumwe okufera ibintu byo kuferwa harimo n'ubusasi usanga wazira umwana wotete jire bano mwana wowe harimo n'ubusasi konka ataro noje no sasire kongo ikosanga wenda kuzara umwana wotete jire harimo ubusasi abakazi bona barakare bona base banga bona yajira muravu no mwene masuye ko tagisiyo nakoro ati ndenzi yoguru no zikara umuntu akubyama kanaga kuruguru azo mukazagabana aranze higuru konka musasi bakinte ko guru kisi mukasanga ruguru musasi konkate mwita okanyesiza atikimani yampura indikeze zatanga futera atikizitera umutuma natanga kubaza barebe arifu gasatu byurufu manya arokuferwa amana gugiye konka banyati noreba arokuferwa nane sayukuza berebe mfuzugumere no mari sayukuzara nyo masweko nyo ari biti bikunyize aresa kuzara niyo kufero ati echo tanka kubaza mukinde omuntu wansi umuntu wansi kinde bayimuka ati ntana kambazamo bisiko mukazi nanamugambira ntinyo nibyama kubi tiyakigendaho ati puro mutuma gwatanka gumangunyi mucero gwa hansi umuntu wansi naye muce ati njatume nati mugambereje akapointi yabesigira nayo kumutungamira ati nyebuza ina bembi yandi twatiyecera ino koko kore event zibyo muri line zitambura okwari abandi no kwari abandi mbyamira abazumusiza haro mukazi ati niganya mtunga Messi nkoreki ati nyena kuko mukwata kumuhinda ngo aranze kuno bisinga man ati ngumusiza ndarampoze inje ngo aragunyemerire ndiyo ningubaza amasweko ni nakubuze yari uko akora ki mwe naho dene jina kwa kankugamberewe ati reka nkugambere nyoriye cyakozire nsaro no
salon Aza sasa twakora okay mas sira mu mbosi yo yagora haho buzima yaho sira mu mbosi yo tuganira reka mpeze imbozi yanje ma wagitema bugufata yago buyija hatwe ngama y'ikitaraginene hati nanahika harufaho pasta byama bamubyamo mu rubaju bona bayumukura ibambe yafa umuto yafa tazire yafa y'umusigazi yahama ibambe yasigente zishe yagira ki bona bazomu busase bashasha munonga hati kubahereze nanye kare mbrono nanye kinkwataho kandi maswe ko no sasa kimanyo bamubi uba mubi hati kubahereze twakwakura nanka nabaso salon n'abasalon mbona kubahereze pasta hatuwe agumaine diru nori omukazi una nakugambira obarga kumumunju hati pasta raga hati kare abantu bona babyama bayi bona habirari nkembuga hona bayeshwe kaje bona barira mu rabashija bona hati pasta asmano bani yo marogambira abantu agenda para ati we yaga watanga kusheka ati ne twata site gora sheke bari abakora iki iwereka nyo kutebeza akabozi kanji werebi hati teza amaso nyomera nyendeme ni kureba misakubora umuvi nje nakunde amaso cyo kubanza twatugenda mu bantu babese abantu impuzi mabo bacestaga batebiza twatugenda mu bantu bajya ngo umuntu muvi mbe ine cyo kugenda cyo kurebesa wowe ne cyo burambuza cyo burambuza amaso gwendera kuya musete ndakatebeza abantu impuzi hati kwaheza kwikajasha heje abantu bona babyame bona beshwekire bona barindu banyampa mu itumbi nore amerura bamwe banyampa mu ndanyampa ngo mu ruhone guruka okiba higoro moro gwabaruka mpa ayampa ngo mu ruhone rahabaruka makara tamushijo guyabaka moto mushijo guyagabwa yugusi mweno kubaheza kubaheza manyamuri kubaheza pastaraga mpora wabwenda kumanaje tkonka no borachiro tanobeni kujomizina ya Yesu aziriteka kuri baba pasona nana gambira mutuma ateneza kuyomizina ya Yesu amuzine reziteka kuri we konka cyo kubanza to kuchura no urucha kabiri omuzina ya Yesu amuzine ya Yesu konka mutuma na yabanze neza kujya omuzina ya Yesu mutambara omuzina ya Yesu achana chine bigoro omuzina ya Yesu mubona nkoro omuzina ya Yesu kokara kagamba kuba basigaye inyuma uko iyo dokuchibara omuzina ya mwene pastaraga gumezamu ekikasagira hatempora atekaho kuguru mwana bana ona tumujunwa mukamarize tumujunwa mumarize mukahamarari Yesu akora ngabire binakoze yobare kirore pasta atekaho kuguru kaza kutekaho kuguru arenza mpora tai atandika kukwana umukazi ecuro abantu bona babyame bona barambikirize umuitumbi shanka munana okamasweko eriyo korachi pasta kaza kagumeza muyagumeza ati habo kugira ngo babire beshwekiri ati bona beshweke nora pasta babire branchite nunje no bakujha manyeshuke nunje no bakujha buri kimwe ka piron we bakahano garabe yararo mumbeho hati kwere bajyaho nora kona na hahara hati bokunagira ngaro zanjima bafite reba ntaba harahati hati kuza kugira bati bareba abantu bona bababyamije hati bari ahantu hagumanye mukana hagira muhati nagomana hagira muhati ntihimukira bita abantu umuntu agira atajya tsana bariya bari nibehindura mwehindura umuntu agira amanyago umuntu waburizo najya konka no sabare kigamba bacikwasaje najya twonka mu kitakikaro moyo kagwatandika agomana hagira bisho umuntu yebuza hari ahantu habyamiriho umuntu ajeje mparakaho ajya twunga tupasta yagobwa byamara ati jore ko moyo yamukwata hati kaheze mbwene cyo musa kaheza umuntu ajeje mpora pasta abira jure abira maziremu no kumaramo amaziremu nanori yo mukazi abira maziremu hati kubaza kugira bati mwene yo charte kiriyo gisa kuba huyo borekire mwenu yaka ubunku gambere ngo kibire kiri hari nakindi kai naidi ubuzima mwe bari munonga mugambire nabandi bazeho ntwenda kuganira eshaha yoni yo mwenu gambira nabandi shahezi bazeho mwenu koheza pasta gira tempora mpora
oriyo yizire amushuka kuguma namushukura pastor aguma nayirira yatumura barangita hiyasigara kura miso aguma nayirira kakuru barangita hiyasigara bagiye bajonye bagishukura kamaze kumuza amasogota kicirare naka bibura bagikwasire naye bagikwasire tikano bibura biri ya mushego tubega basuka ha mushego ngaha basuka bare byambati hati bashukura batinkaha ariko shomwe imishororo kwari bashukura nka hati ori agumana pastor agumana yirira bashukura agumana yirira bashukura nayirirayo hati baragaho burangiti ehwera ayasigarana ngweno kuza kushanga bashanga pastor ariyo nakwanira mu kazarufu aharufu ariyo namukwaniraho pastor kubagize bati baza kumureba pastor yashanga atakine cyo gukora hati yahinduka arene biburi ebire muri yarosho biburi hati yakwata biburi riya ndikuraba buzuma yebare munonga akwata biburi hati ajikwatara side nje hinduka mukasi yabyama nkaha atahinduka arazi side inko atahinduka reba nkoko bati uwo mutoko maguhindwire konka cweke kife birukuriya side ji ego hako bamushikure takeye haho atakozire atandika kuno tera tochi achiteka muwireho yona atera tochi akana agira biburi na gishukura ati nikusanga muzina ryara akana shukura biburi hatika kana gishukura ati ekira ahacha handikirwa ati nanimbare mpapuro akireba kakirebere abira ryatandika ebirere nanka ebirere yubu eshura ebishura shatunemwe Usman ngo yakora hati yibasha tenemo cyarte bari hati nahagira hati ngo nkaragane ndagano na misho ganje ngo bwero nimba santa kureba mwishiki nkamwetenga konka namazuma hono utagira twera mazuma pastor no wanoshoma waha hati kabira karero banda kumaka haganusa azana tebya handikirwe mazuma nukwemera kugira ashukura agira ati ahindru atomuzaburi hati mbwenu reba hamazima zaburi 5 aba yabara mpapura ayo natandika kubura manye atandika kubura ati zaburi 5 tahayuka ngireba hari ati rine kugambira atomusema gambira mutima wangu ruhangataru ati mwene hati mwene kunja ngumazima ruhangataru ati turya turiyontusha abantu uzika abantu bamwetoreye bariyo barebe kirya hasi ati abantu batanje kujya ngo cyabo uzikene babemerire abantu batanje ati nyenda kubagambira ngo harahamanyi amana garufu ati nyenda kubagambira ngo shaheza umwoyo wa ruhanga rya uzika pozingira kuri uzika kudebe cweka kunu bipozingira bamushukuru mto bamushukuru ati nyenda kugambira ngo umwoyo wa ruhanga rya ariyo nabuzabusoriya wakakunda rugaho agenda rira hasagara arondo ko arajuhari akora ki abe yahawa arondo ko arabeyeho ati nyenda kugambira ngo umwoyo wa ruhanga ryaha abashija bahama nabageza WhatsApp we bari kwije abantu nabagezi abakenesi you people yes we are sure abantu nabagezi hato umuntu yemera abazeye bakura bundi baba babicengira atareka ngo basoke kigwe nakubuza sike ba pastor mbabi ne kote abagiye bajyanikire ngakisi ekote biragitiro munju yaza gito munju kwaje ko twara ku byama munju hafunda hati yarwo munju ne kote yagitiro mabega yaje kubyama ate kote bagitire nka mushegu hati oriya nanka oriyo obiraje kumureba kagbe na shuka na gambero atabandi basize baba ko babicenje bimuka batandika bitona bishona rugura ho uske nari munabaki bona sungu haboki ngo ndyame ngutaro buzuma bishona acena kwimuka abana ngumye mukomeze kubi abadakorera ne y'amahanga mona singo wakati na machkwenda gabana mwe konka ya nagambe ndi mungukije machkwaje nako kubaho iyo na machkwaje nako kubaho osanga reba ijatonge kimwe iwe dorayaga mwana uje ko yangire kutentere katwikije utorebe maswe no machkwaje nako kubaho osanga ka pasta ariga mko wikikecho baritsire pasta kaherezo jaho oriya bashije baheze kuma bahuma omushije mwayimuka porase tikwana kubuza ogwo mukazo we pozinje wabarumate sahejo
omukazi we cyakozire nabwo pastor beratire koti ye yamushego abeta kine gimuka kahari bajabe arhoraiti akwasire koti we yagoma jesho kiramisho ebicweke byasi yabireka kuri yo pastor we yagoma ahunama ategerize kirishe ni cyecho atiyo nabe pastor nyo atiyo nabe pastor hata cyakozire omukazi hariya bamushukura bazeyibije abazeyo mukwije hijira mbashija bahama kabayaga kaba Edi bona bo hijiramo abakazi barungi nabishye barungi aho kabana abasaba kabasharoni bona bakwesi imisakawo bijiraho kubashiraho kandi uzike bana basamba bine ngobutoki basanga bakwasa ubutoki akakwata robe nakatoki nibamuruka bati abantu bonje ngwasa mwiho toki ngumazimana pastor ngwiho toki kandi uzika gati babo cyane uzika ngwabe cyane ko ine toki akwanza yagitete ngo ibanze yakejiyana habera mwana abasigazi ni hano abasigazi tubakubasiti kumujana nk'umunsi umuntu haguma mabashije bakora nkito twenka abasigazi umusigazi nwagwisiza akagwe babire batakariye birife ekiriyo amiso yacigatire ruguro mu pastor omukugira bati atera toki agitera nga umusigazi amurka toki ngubishinguto yako toki nkayabakari Eksigazi kiremero cyo kige cyanda nyoti nkwiha toki yanje ayanga ayume nanga bari mu bayiza bari mu kiga ati ndagihaho mushitoki mutuyaho toki mushisha mutuyaho ati nakugira ngo ndagihaho ati ndagihaho aguma gikwasira atajumurikira ati bitu barareba ki ati nanye ndabireba ati ndagihaho mushisha wiyaho toki ati nakugira ngo ndagihaho agumeza amanyabakira abasayi manyabasirika abiriza rubajo kaza kubiriza rubajo ajya toca gitera ati barareba ki ajya atakwata ati akwata ati nanka eshuka ibabire bakwasira yona ajinywa asaje noreba kezo kaya bracket neta ho reka gambo tyo reka ekibiraho pasta abantu bona bereba muri hibo babeta tweyabere mwana network y'umushwara ko kukimanya network niye twisire konka kandi ufite akurya orhanga yagaraka yagiro kuyakwataho yes kabaka sonko yarwa kututerera ubwo sonko no mani worksinga yo kushobora electronics kandi ubwo konka cyo ntkorera live natukuna no wazanira rafu ya hati by the way jo film kubiza mumba bueno guhayijo ndijo hati kandi yabare munonga ido pole twagarukaho bambe hati kwaheza bashukura barangu takapa cyamugajya kandi manzi kizakwera busa bakahariya habira umusigazi ugobera inamano ogwe aguruka mukwata kamukwata amukwata bushija hatikaza kumukwata bushija kandi babwina mano yabawcina mano abashija mwe hada umukazi bintu kubirije mbiti umukazi akangarana aramjubu hatikanga ayenda ngo yukanga gende warabyanyuka umukazi kugenda bamukwata nabo bamukwata babashitamisa hatwa bashitamisa ngo hona amazima ngo jaho ngo nurufugwana gatugombo sasi no mukurura pasta niwo ryo no shero mukazarufu muniwo ryo no kwana ragati yaba ngo nakoze kumukwana ngo tutamaika tine sa ukagenda ukasanga kuyarwaju ngo ayizire kuchukora ngo hona rero mazima agati yitoreba gatina gatina gatonyine abarho akore kinde cyo mazima ngona pasta kweri hona ngo bari wakore cyo mazima bueno bibabityo hatwa heza bagira ngo mbona hataza kufayininga ngutokuza kutumanyira no gora wajye umwarahanga ngureka hatu twatagane no mwana warahanga hati pasta bemera bamujya ngo mbona kiroho ngo ruforu niwo rakoze soro furgona niwo rakoze soro furgona burkanta karaita gisekona bamureka kukuraba gukandi tubakwenda te musente
asa kunoma kwesa go futine chuwa wari ujasuwa watari kaburya hari ukukora urufu wo kutamusente nketa tarafa kuko rukunda kutimba nkebina hadi kaje Mr. Life ijo koromo Mr. Life ijo jenyerewe Mr. Dukasente kandi yo kunda kushaturemo nukunda kwasente ariko of savage no kuchakushaturemo hati kandaga mari nagiye wagira ko kombe Life watsingira Tereza nakaya abantu bareba banza Tereza nakaya kahote nada baba cheweze Tereza nakaya acho nongere kirende kibozi cyabo niza kuchiza kari watigere kumutega wakana radio mechari nangora nafuringa Tereza kamera yawe tugazindebe ho Tereza kamera yawe turebe yo wateza kamera wajama soye ko muganirira abantu ndeka kugira abantu basoye ko nuwe muri bagire mbozi yawe abantu bakumende mbozi yawe bamusize niwe mukuru nisame mbozi baherse umushiza bajya ngo mbene orufugona wa ayitwaza kora neki ngo ni wora rukore rwona torashashura na shiringi 10 neki twena ngo muntu washashura ngo abantu abajyarufu mwe namwachura mukuru hajero bahereza 10 bakaje ngo areteka mizi mukasi baba cyane kuvuza abantu bana ngo bashoye ko baba cyane kuvuza manya bamukwate cyo baringa bwasise babigamba rufu ese shaheze bamukwatire mu abantu shamwenda zekiro bimana kano mama baho ukashabire babyambona uko nakubambara hati kubaheza batandika serious ninga serious hati kubaheza abantu bona bagira ngo hatutandika ngo shawutije ngo marama mubi ngo bagutandika kare pastor yargo mucyo kubura pastor ajuye ojuka kijuye busha azakina atandika ati mazimananye mwene byabirebyo ati Yesu nizo shaha yamwenda bamukwatira bakamubamba ati mwene yabire shaha yamwenda ati nyoti nyine shonga yona atukureka ati nyoni nyenda kubagambira natine nabashobuze atukureka mwene mwantura bonko mwanture kibi mwantura bushanyuko mwana wa ruhanga manyaki ngarataraka kutonza ngo bundu abo mu kigato rakitimba azakina hatimbe kina kina kaba nacheza bukusheshashesha ngo hatasigara kingwa mizi ojiko mukazi nawe yo nakora kabe nabona atimbe kina bene bahiro gukwa uri abananyura itaka kibana atimba mukazi abanayirisa yitaka ngo hati ngo mukazi zabitoki basta atakubutanje no busheshasheshamo ba medomora ngo pasa tine turakore kota twina abana bitu bato kwa kasika aze kubuza abayatimbe kina bibura gikira nanga yaje mana basta no baje na biburi abayatimbe kina ine biburi cyo bajumunagise shaheza garatata ukabyayata nagire mukama we hati kubahereze emboza he kwendera kubahereze pasta yemera bamugira ngo hati n'abana ubwasasete barije kureba bakwata pastoria bamuteka hiziba bamushweka kapantu konka bamugira ngo hati noza gumanota hamizi orugani orukusavinga buryo mu kidara ahasha hayorufu mwene pasta bamure ya leta mizi yatarika kusavinga pasta savinjo rufugona ajwire panti yonka pasto gwe iwe no kigamba cyo murebe witu kuyakubariwe mwene mazima niye nango kureba sindika ko ningo ogamba anshongeje yakubariwe kibireho mazima gwe no nazagwa no yo kuzagwa na life umpurireho kuruhara reka abantu reka tine pastor kuzagwa nawe pastor gwe nikarumbuzare wena life kare ninko wishento wanyina ditoba kumayibwe bunyakara bakumaye kuyihayo ubuzari ninko wishento wanyine nkuru aza wabira rishenkazi wanyinento weka so umukazi kandi kanosaba ino buzari niwe mbona mazima kana bari umukazi yahabya sebe kwari kanyo murumu birthday mommy's daughter azana ira birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Reka tukashinga muri nyakweri tujyaba nyakweri. Towakari. Amazarwa marungi hariwe. Amazarwa marungi hariwe. Ukazabirizoba. Nazarwa bizoba. Beno hati no.
Wakati waanze kuhuze. Maso yako kuwa kusema mamizi. Mamizi dore tugambira orinka himazuma tugambira aza basweko abareba kuri media ukaburizo manyeta Mr Life kabaka wana natukora baye musambaga yawe tubukora tukuzane mizano tukora buri kimwe cyona nyo namasweko imbagane kweki ati abantu bakene basindika hano bagamba uri yajanga umuwe wa mukama mushumire abajya mu Somalia ninga bajya baha baba abirajya baha abakungata ngaba kwemarira nikuribi bine nkubita babiri bajya baha kungata bucangwa kasaba umurembe gwa.com mbwene baramuka bebine nkubita abantu bajya mboga hewe bari mboga usanga kapasta abantu bajya mboga mashoko kimanya wo ine story ndije story bashaka nyonyenka ninye story hati wari myaka ya 20 twazarigo no kusahati ebwije ne baho byo none mbumanya kine kinta kumanya yune wo yuko muzo twongashiye kikabaho ryari ndone nimba manya kane hereza abantu story hati endisho story bebireho yiko nimba retera akakomenti kabire kagwe kabire kibire kindi nebura yebiro kibire hato mushija ragaha kaba ryo mushija ragaha azahe azoko azahe mwenu kare musase koko rwankayaga kwari hero kwarukora ninga shabanda bashija bona edi ba mamizi ba namara ba hadija ba hibona bakoni batureba bana sasira sharoni ba jeni bona edi bona kwa kuturira nabandi bona mazuma hati kaberya hera rukora hati kaberya heru ayemera guma yo wako yaheza bamujyango hati iroko garakeyo Mr Life hati kaza kugaraka umiganda kumu agomeza mutagambira mukazi we aija kura heru kwa yanjire aija zo mahi harga heru aija zo mahi azo mahi konka abantu bakunda mahi hati kaza kuzo mahi omukazi kura cyaro we agumana mango ajya heru hato mushija ayemera aija agumana tera kasumpora mpora na WhatsApp kano tera nkadiye marukumbuza tkonko wanjo ko harahata hari garaifu wanjo ko harahata no manya asa no manya cyara ona note na yako yeso yatumanga nyowe atara no mangu na haro bushabwo rugambo kabwa Asman bwa ufisa kaji bwa cyara obukuzuzo rugambo babe yazini hati kubera yaho mwena kwa yesigamo bushija bweye nkabushata aho buna mwene kuko kwataka bezini ngara ifunka Asman ona face yanjye ne ko bantu abataho wera ifuta yomba ugambo turene tumare kaza kubataho hati bamugumana nja ko mushije uri kwando mukazi uno mushije gatuna hati muvi ko kataine shonga muvi taine shonga hata mushije na oya mwene kare kitware imyaka hata mushije na wori akaheza ayemera gumezamu aragombita mwene injira arya ahura yarenga class mwene arya ahura yiguta mwene atanga kuzoga no kuzoga kaza kuyiguta hata argaha zo mukanisa ashaba atandika byo kushaba atandikira mushaba jirati bamubwa fazazi bamubwa fazazi union bamubwa kwebendera ko stayo bamubwa mushikirwa yabo mu buruzi yagumezamu ezanye n'abahereze mbozi yekanisa yabo mu buruzi yagumezamu kahereze yaburinjira mbwene kare yamanywa yabo mu buruzi yaguma najya yinyuma ayinekara ko kuriyemboka atamushija kahereza ishaje kana basiza bambariya aisharara wa munywano we nana ariyata kwenda sugo no kusuga ndabizazi aisharara wa munywano we hatkarara yabuza konka bervete bintu mazima bi nabasasa hey urasiwe hatkaza mushija pora oya mugambira te wawe konka si obuyabe nabana subisa mu cyacho mwe obuyabe nari yakariza mu cyacho asaba numwabire nashabira ngeno mugeji gukwenda kureta jembozi kugira fusa omushija abirari aragayo agumana ijata atatandika kugira mugamba atikonka hati nyizire ninko inatungo muri muside za Kamparuku mwene hati nimba ninyija ngarakayo inkonka kuza kwija ninyija ahwiro kwezi yego mwene mushija mukuza kwija kwenda kurofuse bozi kuza kwija aija habirata ono kwezi kutaka hwiri bamutera kasumu nguhaza hati ngo yazamu omushija vuga aija tahamu
kaba natama atkayiguza ahura umukazi yarimera kwaguje yarimera hata mugambira atkukashado umukazi watkaninyeta atkota kwigura ataroje akaranukara omukaye yariyo nakarumukaye hata ori mbuzi watkanaja mama shirwe sayajaru hatkaheza agira tate kitaza kora neje ati undurainda ichike uri shambani ati nona undurainda ichike tera kasani ngamasuye ko ni oro muno oro ya tera kasani nkiwe reka mama tera kasani ngare ngogu muno yaro muna kwanagara mwene kiyo mazima bakushereka nkahimazima kiwe bakushereka kurona ke kisanga amasuye ko bari bakufuta ngumunyungu abakwana mukwane kamu baza kufuta ngumukavera ngo bakomere mutukikamu kaheza bafuta mukadeya arebe ne kabadanunje amareba amuteka kandi masuye ko kaza mukaza jinga mwene mushije kayishire yabyama akora mu mahabere yaruga areba nebiro hanga mukorire areba ki ayatwonga kitwaza kora mukazi we ati mbe bishumuruze byo turebe bishumuzo bya kabadebyo ati nani pale ndakubyejo akwate bya kabada nebyejo byona bigitira na hanta na nebigeye byabirayine abikwata abibika mukazi we namatwara game niza kumigurura gende hata tandika kusutangaza kanki 12 hata mujya tati ateshitwaza kora neki ati mukazi we nyancha kare sande atwonga bwere sande atanari cyo gukurugira rahange byatukorire yaganda nabuza simani nabasasara umusore kimwana yaga nyine shonga hatkaheza kabura ajya tumwene mazima athona kuruje biranga tukorire ati tumusimuse ki omukazi atereka tumuhendi atereka tumuhendi kana mukaza akazi bintu ubwire ati mami atirabijira atereka twatimendiriye mpango ati ruhange byatkurinde by'amani ati byije siya tapane nteje kanda kana ntekeze kumuhente ruhange atega nderge mama tigaba atereka tumurondera mbuzi ati ninga nabwetshi ati tumuru tukuzakibaja ati mona shati kibanja tukachita kumara ati omukazi agira ata teme tubikwisha oiskepsi muzakigide omusija sharamu ateshitwaza kora neshitwakuma yeje kabada kabada ishikara mu mushambani oiskenere atari musambana ajikwata jimuha agira tatinyacha kene turatwa abari field simane byargagaba ajitwara abajiro mutuwa usesha mbwenu ekabada yetaba koza tumuchintera moto kabajitaho akanisa bajitaho esha hayo kusimeka ngwe kangu utona abasimse kabada oyate kabada mujireto kunu akiriza mujireto mishi abasoko dabwa kwaza kujireto mishi hata hasebe kabada bajaro bis bachiza kushiko bis kwaza kujireto mishi kabada batandika ngwe kabada mpango niyo turabanze kwa bantu bakine sente mwabaza mwatukuza zawire ngo abantu bari bakisera batandika mwe mutaro kaga Mumusije tunabahe mtaro kinana orishe tunabahe cyenda ori tunabahe miliyoni ati mwabiri obiri nako hemwe n'ekicoka atkonka atanenda kuhemwe n'ekicoka atkonka mbaze ngigura hakabadaho tubaze turebemu ebishenje byona tubirambure turibyuke mukabade yumbishiri ayigura kashenje ko kubaza ngwego ngwe kabada ninunji echa kabira argame biye ayigura ka kabiri ngo aha ngwe kabade bonira ngo argame biye ayigura ka kashitungo haze kabade teyine songo oshika kakana pasta numwabirari pasta nanga numwishurwa niyo ndingo atansa namazina numwabirari kandi abirajwire ngo kuyazirwe nuko abirajwire hatetse bakozire no mayango gumuntu waso maze yakoroga nabasa konga sori mu asa yari muzuma nayaga no mayango gumuntu wahase sajo no wafire naye kwata osanga wala tachine plan wena ojukariremo ariremo hate saheje kubahereza baje ngo akashenje kakano ujuka akashenje kakano nuko gasigara ukaka kandi no kwarum kandi ngo batakuchubonye pasta bagira ngo mwana ati ngutwaza kwigura kakashenje gasigara mazima ngumongera sente nguninja na sente mukabiri mwashira na miliyoni 2 mwakuma kurugera ibintu byaka mazima nimwe kabada mwakire ibiri ego baje mubana nguhati mubeto ni mumpasinga ndakigwira ho mazima nawo babiri ari mustadi babiri nakimanya ngo pastor mu abantu twakusasa ngabandi nango shashikiriza kagiriza heru akabanza yashora kirwa kagina ekanise bire gishire kurwa ngahanya kuri aza kubwire bwa Christmas abantu barari yacara arabangaye no mukazi wawe uzike izo mutaje kusaba kandi uzike no mukazi na yacara ngo mutaje tumusanje buzira yes mwana kahiriza abantu
mwene kaherese Pastor Kashenje bakwatanye shumuzo bashita mu nguti umishirwa bashira ngutahiro karagamu bakwataje kiji baza kunyurura kwihaho konka ekinkuzire Pastor birere expensive we kandi abere experience munonga nanka mishirgori wabira mubarize oishikazwira busa Kashe na kigura tena uya kana mutomera na misho abana no bako babashita mu misho bambi harajaza kwerogoza kunjata se kumkwero umuturasa nabasa ko nabirikaga ufite ko busiza bazimo umuntu ashikajire koti ya yesibirege ayine senteze buryo noza kumugwero juje busha abusindika gwero ryo kwa mugwezo mayoti ajata kugwerana muna se kineke kumasa mweke ajata kushibwe benda kurwanda mayama no mangu mya na futera ngo busiza manu mambu jambo yehuma mbabate kwirisa muri pasta shohora musibogwe asohora ayiruke 10 yes mwe abantu batureba mwe bari participating kandi mwe bari kunda nkore media kurugamane mpaka sande timu nipango byazino yaburaho nabandi abo tukora nabo nka Dr. Gaston manager ari kwakura no mauna harafi MZD bere mazima ko kapasi cyata tukoze n'ikindi mazime cyata tukoze mu kigogo n'ikindi washimwe ko bitona amajyanje gusomeza narayirwa ngarayo nasora nkamuryango gwe kanisa no mugeta gogo hanso bwo maguru nagutera ko musharaho so nuko tuyondera program so ogwe no savage ogwe ni Mr. Life Kabaka kandi ogune musimashuye ko imbaga yawe mutaribona bona no kuronda abayi musi bamabaga bajyaha kasete gace munonga kandi mugumene mutkunda nkore media abinabeji bukusho ma computer mutikeho nimwe enamba 0 mushanje 5 mwenda 0 ziremwe yanje yawe yangire 0 mushanje 8 mushanje 9 na mwenda 9 na mukaga 9 ni 3 kujya WhatsApp iwe wazo humose mano banojireba no rebo yes Mr. Life endera mwana Mr. Life Kabaka komenda sports and Uganda nambe yanje ni 0 musanzuro 23 ikumbi musanzu 8 konga watera DM na kumpsia ogwe ni munywano ogwe ni muganda wa yagano barabona benda kushwana of savage zibo yo WhatsApp mugamba kimuri sedet minishonga bayereze WhatsApp number yanje ni 0770989580 Mwebare gumana ni mutureba nkore media TV inamba nabajangu ni mushanje 5 mwenda 0 ziremwe bano ndababona teamage ne bashemeza bugenyi Fiona bakwe ubwabade no mucaci mashe baza kumuhereza kandi yaga akaboza kontsaka kwa tomorrow same time same chifo azijoga kana abuza manyaki enamba nyenda yateru mbone yateru nakujikwereza mbone yaga yateru ni yeje 0 mushanje 5 bibirabirna mwenda 00 yo mazina gera ite ko yatakarona yutakafayo maze yogera kwata takatageza kugira ngo retewe mashoke musimashoka yero kwe kureta karonadi yutakafayo yota nanye 0 musanzuro 23 musanzu 8 yetarese Mr. Life Kabaka utafaye konga yareta Dick Mr. Dick yareta mugabi John yutakafaye nanga yareta Dickson tubakunda munonga kandi mwe baregumana umuntu washinga bingi bicije bebare kutureba mu twegendere mu umuhima tatu nimwe bare munonga nimwe bare kutureba abantu batureba abatandikana naito kutano bwirubu kutsobona bweshatu wareba umuntu mwatandikana ko matakurugireho ogo nono mangwe shayo nane ja kugumaho twisha kugumanaho siporo kuvungana ngamaso kuvumu sari abo mutuse abo mutse nyo muntu watandikira inseri Beazini humura next time better salute hangaba mishire migisha mwebare buzima kawapo